You have the People's Forum on Mpensenpensemu say no every Thursday. Any Adom 106.3 FM Kayen Tuma Esiani. Atwe town twe seven ka say Chief Jerry Force na crado ewo afienya. Oni amanfo no ekwakodi enkomo ni ahwe. Omo how ye omo ekom de ato aba anim. Ibacho gi number we 2 amino ba bedi nkomo. Obetimi afrɛ me 0302 211 701 ekosi 4. Yeah, now so cause one potemo or a semi-can issues about. My own crack tabi or Julius Debra so they pay abontain. Calling for calmness. Ewo a man for money abre calling for say John Dramani Mahama, His Excellency, and the running mate for 2024 elections. Yes, but a few questions big criminal. And a man for any abre for Julius Debra to become John Mahama's running mate. Adentia. Is there something special about Ora Julius Debra? Yenti this for fee say or yet Jomahama running mate. It will yield good result for the NDC in 2024 now. On some few other questions. Oh, hold on. Adom City Estate. Any there be makato so ya ba mu 1% obo brand kwan mu a ade ba kwa me hia ye pa so wankasa to fie. Asa wunya wo. So beso na betu kini ye wankasa odia obi a magina prombobo but all that car so and am catch na untwa use as low as 300,000 Ghana cedis the tofie and fa han you tofie talk buy and Adom City Estate the amount say a 2-bedroom detached and semi-detached, say a 3-bedroom detached and semi-detached, and as a 3-bedroom executive detached for the actually Adom City Estate. On show na one more. Now so timnya one castle fee. Ne only one castle fee or castle fee. Makato say kaskano 300,000 is added to the war. Yana emu edru. Bano kreye womi ye say utu suni kakra the 2 on more. Ubetwe wi kura wakasa kra onyawe. From what 0308 250 068 0308 250 068. Adom City Estate in Cheng na koto fee. Na wakasa nya ofie etremo. Mankai, good morning. Good morning. Bakode. Yeah, they are me ase one na wo forma me na asem na mte ne sa wa ha. Ma me ne so kakra. Okay, patro so akam na osmo patro mo so hwe ma me na mte ne kan yi wa ha. Mankai de etie. Patro eye. Mankai na ye o. Okay. Mama videos na minchia chairman to chia Mr. Donko ena Ghana Gasiwo enida actually flood be a course wo the 3 constituency ewo yenzema no. Okay. Papa yi etumi pejeska the boa the 3 constituency no MMDC so ombeje na omfa nso omwasene ye bebo na baso ye yiwa no free wa ye wo ye papa Fredibly ye MP ewo Elemble no ye wo kwan bi papa from Menzezo to Anyinase to Asasetre ye ma meno mo kodwa o ewu e wo DC wo ha akwan ye nya ne half da sisi aya ye ne half from Eziema akwakodu telekubo kazo de aka no eda no ma hene ka ho asem ye nya ne half da system immemorial nti ye fre ye DC ne MP omuntu wana mo ena ye wo over 500 light posts from Alabokazu to Atoabo. Okay papa and this immersion yes light post no shafo bakwa wu sa kwan no so yan twam obi ensa wu wo sa kwan no so ansa na ya pagya yemu e ya sere yan family an hye yansa e ya kre this na what no iso ina onsa en keji na ya mame no mo a pocket ba me nya bidinu okay yan dwo mo mate Mankai made us be brace also at me. Afrobet me afre 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 703. Now so actually waging ye can obuo any die ekwanso na mpanifo atie atu anamodi amayem. Mami sasa o pempenko wo mpani fie so 60 years na no ntumi nya ba bi mo ntumi nya adwuma kra bi. Sanya consultancy adwuma bi na no kra depend on your wasua. You be fast consultant. And to Musa and so Timo.
Unim say and now we mechanic, we sprayer, we hairdresser, o to aduane won kwan chen. Ubetimi akotua snit se ne be ye a udrum pani fie so na akwa homegye mu a snit so betimi ahwe. Omo de ade bia ba ya friend the seed. Fa akodom obi bia ewom. Ese nyom omo ye bosumi adwuma nko a ya ti ade akwa akotua mo ene wo a wo ye ankrankra wo a ye wankase wadwuma. Simple gari ni adua na woto a. Mesre wada ti kakra kotonom na snit for enfan show dachi enfan maw. It will be a phrase 0302 611 622 0302 611 622. Selena, good morning. 611 622 0302. Hello. Hello. Good morning, Selena. Good morning. Bako, the offer free. Badwam Mpensenpensemu. Okay, match it you. Badwam me how far Adom rare estate no. No man na mo de my me fra enko fra na akate na akate. Oh, so obi enfant me so say mbot my location so a. Mate. Eti we dey what can say location be e was e be betimi akọ personally a. Mate, okay, ti pacho mebo ye pene ya ho adwuma ma why. E da se pa, e da se. Nyame enhira. Joe, good morning. Good morning, sir. Bako there. Onyame Adom boko mpacho na won so e. Bako Joe free. Me free achim sekire Eastern region. Ye tio. Yo. Joe pacho ye tio. Yo, me pacho me ha ne say. Eye electricity. Ya ha na farming community. Okay. Na ai electricity bill na ya de bre wa ha no. Omu chato free me e ba na bill no ma. Omu ba ye no ya de bre wa say minimum kwa ye 2000. Hey. 3,000 and one that begu ya so krom ha no mo a akuafo fridge cry ni bi TV ba ko ne bob ne niam kakra ka yisu no edi mo ada roma yesra mo hwe no mo nka bi maye na yenu ya te say increment abade nanso bebrani amfom so o man fa be na ama just 2-3 a year no eba over 2,000 3,000 mo ada roma mo hwe no mo nka bi maye no na ma me fra no pe Mate ti me da mo ase be de ya ne duru akiri usage for mo ko na mo ko hwe emfa mo why bills na ye piling up no enyo enye manfo ebre was a complain no menyo William Boatin say bi a hye ye de ampam so agebre ehwe but sad mo hwe na mo ka ho asem ye piling up bills na fe e de kwa ogom so say okay 3,000 onu kuani no ahia no onya de free kua na nkasa kura mu ene wati mu 3,000 so de kwa kotua light bill dinti yeso bada mo hwe na mo siesie efa emu Franco Trading Enterprise there be amekam se phone papa na Josuo ene ehodom ope phone ye beche de ama phone ya woto a unya how bia ho a eye Franco Trading Enterprise for phone amekam phone say ye iPhone say ye Samsung say ye Nokia TV air condition fridge and opa eye papa Franco na kache CCTV kura wasa kofa de abade be say wo ha ene ne be hi kura bechew CCTV etina akrofo echicho bebre eye papa Franco CCTV camera to kofa de aban kwarenche ne pebi to esi phrase 0246 422 338 0246 422 338 hwehwe ne krabata ewo enkraitema takrade kumase bia be ko bia no o krabata o no timi emwa yeah, good morning. Morning. Bako de. Yami Adom. Yami ase. Ya pacho free. Badwam Mpensenpensemu wa se kokon. Mati yetio. Ya yetio. Hello ya. Bacho, masem ni se light masem ya no mo kan ya. Okay. Be 3 months no mo va burn my. But 3 months after 3 months, no more burn buy and I get in and no more lighting. Or maybe we have 12 million, 15 million, no more diaba. I get in and no more lighting. Oh, there more can be a my Ghana one game being born in your money, faster in the Moya and why about Bumbo.
and Jimmy's massive Kakam working on because what the burning blaming ban, not 3 days, what we can burn my 12 million, 15 million, or see that no first cover. 3 months do not burn in my when do the bands a month to be a one family 2 million, over to 3 million, over to us. Now, what 8 years, 3-4 months, now the ban at 3 days, now we can burn my light, more. Now I'm going to see the no me to a Mate, my pick the next caller. Your wow, Masalo. Good morning. Helena, good morning. Morning. Me patch off refrain. Me free kumase. Mate, yet you Helena. And sembi koso sunyai. Na me pese about mumna. Anka minya number for frobia. Entiminya na uwie program na media ma nanka nyame kakra no. Okay, eti Helena Pacho jina so na gisa number we 0241. Hello. Yeah. 0241 233 096. Yeah, your friend Dache hine. Friend no. It should be obi afatuna maybe 2 1 more my why. Pacho. Ya me sure that say. So it be afre yare ya Mr. Emobi for yare ends no abra betimi aso ano anaso betimi etu ase okura afro ni padwem. Ama me no asenso efri yare ne memebre aboda bridjo. Opusu ampusu 1 round osmawie sra wada enye uhia piwak 3p garlic mixture. 3p garlic mixture. Eno ena ebeboa. Ebe boost immune system. Ya be aka the immune system no ena bua si yade ano kwan fru ni padwem. Fight yade bi oni padwem. Sa no ye mrepe na yade bi atwidi afa so. Yade oni ya obi atitu bi onya 3p garlic mixture. Pebito ewo Okanshi, Coffee Sam and Kings Walk. Kumasi Danny Herba na Fe Kolinak ho ewo Abed Sam Herba. Takrade AA Mensa Sunyane Green Light Pharmacy. Fre 0248 928 824. 0248 928 824. Right, good morning. Right, I want to at Adom. Unfortunately, one became a message to be fast also now. A family up to Chief Jerry Force in Ewo Afienya. Na yenhwe send your so omate omo how etie. Kwanya pen for fast so aso mo how ano ede amomo. Number is 0302 211 701. 0302 211 701 and 0302 211 702 equals 4 frame. I'm picking best 2 Cosby as also now mainly up to Chief Jerry Forcing ewo afienya na oh my ye hunu ne ekoso. Anita, good morning from Takrade. Adwa, good morning. Morning. Bakode. Mpacha yami Adom. Takrade to say. Hello, Adwa. Morning. Adwa. Hello. What to make her? Mpacha. Okay, Pacho dia na koso, mi entio. Mpacha wo. Me how no ye electricity for light bill no. Okay. Mpacha be to send the minion no kan. Yeah. Be 3 to 4 months no mo fa bill mbaye. But utu fia na mo aba o mo se wo de ka na mo betwim. Na me nso yan fa bill mbaye mi hu paper kwa me de be ko o mo office amaka se me kwa kutua me bill. Ye bisa ye o mo se ati so wunya app bisisi an ye tua no wo phone so. Ati so wunya app bi ansa we twumi atua. Na o mo ye ho nkyekire bia nti me mede hu se sa app we na ye tua eyi wo so. What one ye betwa light nti ono so wan call o mo officer. Ubo call officer so be di line tin sa bia na ya pam se ade asa miracle nti call the next day na waba. De bia ye corner bra sa so de bia omo ne nemu omo twetwe eno make say eno akrampo omo ba ye betwa medie mu Mate wehu Mate ye betu na body ama wa yeda so pamfa na nakua efa entwa to na mefe me ni sije enenkubo na nakua. Good morning. Hello na nakua. Okay, sorry. Afa Chief Jerry Force na ekrado CJ ye dia na ekoso ewo afienya o how be na won mamafo ebomu eri a kire Ghana bampanifo. Adom TV, Adom 106.3 FM, and also so da foforo. Ya ma wachi ama akwaba. Wonim say ya wada do say
na isi abontene a the people's forum ena ye de brew e don hwe ba ko 1 hour people's forum dwumadi ena ye kɔ mantem ne mpesu ahodo so na ohawa omanfo FM no ye de etudwa o say ye studios na ye bi phone lines anya bi ana sebe otimi enya akwanya na ode ne hawo etudwa enti people's forum dwumadi ena ye de dwumadi no eba omanfo aboboa no na ohawa omo FM no womo enya akwanya ede ohaw no ede tudwa bekaya last week na yewo ada asafutu fiami afashe no na yewo ho but this week yewo afienya na dia ekoso ha no miamum dia yewo me menhye da ehunu bi sa eda ewum se yewo esutobrem enti ka hu se nsuo enam potem a na nka ehye da anya wanwasa but nia ekoso ha no na premium de meni aba bi hu no chese beye bosume eni nsuo a efifam ewo potem ha eba no ohwe mechi a we any say dia nsuo na ato na nsuo eta kwan so beye bosume ni nsuo efiri fam a wo say nsuo na efiri fam na mo chese ya dia ha adwen pa bibisai ama on betra ha be 5 years oma betra bia betra be 10 years ni akire omo hu bibisai ewo potem ha eda enti yenya ne ntie no na pay yaba ohwe na che obi ani ha de but omanfo do no a e manim hanom a yeni omo ebetwetwe enkomo I don't know how to describe it but it's strange ama edan makokra de ebu hanom a ebekọ na fe yebekọ na ekwakohwe even there no a madhouse not dan there but me fear ni say ya hwe na ni manim ya so sa eya no a adan a ye de blocks ni ade asi in the near future anhwe a ho beka na ni nyina no atimi adwuri egu assemblyman no is telling me say adani be one mukwa ho aka a church will be getting in the vicinity proper na fe yakohwe dia ekoso ha but the issue here and they say insuo pa efi efam eba assemblyman me mention come because he tells me say water was for kwa abaha because initially no na omo feel say pipe be na ebia apai but area ha nyina chese bo no for kwa ewo aha no ho so ensuo no efi from ebasa ebe na say me the chief judge force and the people's forum e the ebe o share live on Facebook for comment eto ho Adom 106.3 FM on Facebook and as Adom TV na meje be na fe making kan e the amount nti yes e be kwa no ye be kwa na fe ye no amanfo no atwetwe enkomo na yehunu ensem no ohwe me hanum se ya ensuo any free from o enye se bi a pipe bi na pipe ensuo ni free from where free inside o na atene a mechi ha garden bi wo ha me bi kwa garden no ma ohu bedwuru enti ene amanfo no ebe hye enkomo no ase ohwe ha amanfo no bebre e wa ha karo ma yehu amanfo ene omo eba betwetwe enkomo no openi ma no hyase e de san na me anu mo ye from Israel area ha na ote aha na ewu me nti watena aha na ewu ana so watena ha be how many years 26 years dia si wa hai wa hu bi sapen nyamini ni kwa ni ebinsi sada ever since I ewu me share bi kwa da na me ana because I'm science inclined into me say ebia water reserve bi ewo asase na se na enuane bi emu roots no ebi eko pin bi ama eba but sana ebubu dan na tenetene no agi almost the entire environment na ya na me dey am strange seriously na oda na jo out me feel say there is great as a air condition oda no emu nyunyu very nice. That's the positive aspect of it. But Usha, you can. That's a kind of quality. Yes. But Usha, you show as a full one, and you can see that the walls are being embedded with water. Seriously, which in the near future, it can break a lot of yes. Then I put me bubu air not dino and with the blocks no it could take some time and sana the same effect when you bet me realize it and it's a major issue. It's something that we can tap into for positive aspects. Now say I found the bet me me Meka say it's more than a month because I started here no na me was school. About 3 months ago, but it started as a insurance kitten.
and you could see that the area was wet, but on who say ensure a free assassin as eba. And it was later on the very first effect, and I who a ball who be wahanum. On say no a cross assassin as and you know the other say now yes, yes, as I then now on say ensure but on say na MPA free assassin as my way home, but on say ball home because a cross assassin as and you know when first effect. And things I didn't start here, but just say you need na anchor. But sana edu no, it's more than something that we can just sit and fold our arms. Okay. All right. Also, they need to send you. Israel. Tete Awili. All right. But that's it. But that's Papa. We are live on Adom TV, Adom 106.3 FM. Oman for no habibri. Ya ni obi anso so betwetwe nkomo. Ye na fe yakọ yanim na yakọ share other areas so sania etie wo ho. Opening me mo ate. Yo, that's good morning. Bibi aboko there. Bibi aboko. Your friend saying. Your friend me Jonathan Lateduku. Jonah. The air course, Mamini Camps, what's an area? How many years? Ahana omo me. Ahana wo. Yeah. Bibia sa da. David. Almost 40 years I mean 40 years. Me did 40 years. Ye hu bibi say da. Ehaya na yetina ye hu bibi a iti say da. Enti first no, ti say na wo kan ye no. Ye nim say ye pipe pipe. Enti am funny serious. And him say at the end of the day no ebia omo pipe no yo mudia no omo ba be but ekoso no ye hu say ade no na ekoso no ye hu say na ade no ko no ye wo say ye mpe obi a owo nim de fa ho and ye frɛ assemblyman no e na obehwe ye ampa ye frɛ no so on buniti oba ye na oka che so obe pe EP fo no no mo abehwe amaye say ye pipe ankasa anase say ye insu a free assassination a yebehu enti ye wa na ofre ye say ye mbra na nimdi a ye nim ade a ye nim fa ho no ye mfa ya adwen be so na ye mpe solution na ye mfa nye nyama because fie na ye wa ha no first no start wo ho enti ye kan say toilet insu bi a ye wo e na ye bia p free assassination speaking Abraham producer ka tell me say me bisa na say then e koso ha because I need to know nti am e ba ha no ma ba ye adwuma no ka tell me say oh yes insu fifam na me say na insu fifama we insu a problem amanfo akwan ne ade asɛ sɛ yɛkɔ boa but me bedru ha no na make a tell me producer say no situation no serious ya nhwere anka ho asɛm a ɛde ɔha bɛba ampa because first no yɛwɔ manhole bi wɔ ha enti na issue na yɛ muma enti yɛkɔpɛ machine na ɛbɛtwe nsuo no nyina less than 2 days na ɛsɛ ho sɛ ade no san yɛ ma ɛhɔ na yɛ ho sɛ no and they na je pipe nsuo enti wo say yempe solution enti ɛhɔ na ye bo honorable assemblyman amane enti ni aye famu e wa ha nie how ben de bremo mam area ye o de o ha bebre ebreye because asori dan bi e wa ha sisia untumi nkwa asori dan mpom ɛhɔ ni nyina ye peche e na obinum afie ni nyina de bia abrewa bi wa de bia e wo so nkɔpɛ gravel embetu ni dynamic ansa no betumi afaso e de awra ni demu enti how ni de bibire wa ha ye fa o ha mu pa okay enti adesede be na mo de beto empanifo anim because that's why we are here yes aban especially with the nim say e be ko viral enti ye nim say ye man pani obehu yes ni say nim ni me o mu pe solution e na ye papa honorable Sam George ye nim say the friend no no less than 5 minutes we go say no higher ningo prampa constituency and yes say ombra na manfo mo wa no ye bre any ni DC ni nyina ye bre wa ha pa okay me da say enti na ne manfo no omo ka eno no the honorable member of parliament me aminua Sam George the situation e sha senche enti I am happy say yetumi kwa abam animanim ya because say 3 months 6 months 1 year say we etwa so a minim near ebesi so that is the situation man for no ha obia benya akwanya akasa but we oni be ma auto so on me no ka say we pe e ma no so nyen na e ma no so emra ana me boa mo man sam kakra ma me mo man sam ma me mo sam everything your friend said blowsy nkofo bebre nim say your friend Kato. Okay. Yeah. How many years now? What's in the area? Matana hanom 14 years. 14 years. Yeah, 14 years. What bibi say epe? Me hu fi say me ba hanom me hu bibi sa e wo krom ada. Ti say na nye egusu si.
na ne ewo mu se me nkrofo no kan ne se yem kan kire aban no na aban no yeda de embo modern na omu meye bibi mfa ho no kure because how ama sisi ya no ye nam how bebremu ankasa pa na ne etoso baako yen lolo kwan no okwan no titiriu fiti afienya ko dowenya ena fiti afienya eko ye friends dodowa mobole ekwan ni nyina anye na yaka ho asema ye di hu nkomo a de bia wo ma ye votu ma omo nanso ye nti ho hwe assemblyman no so abon ho modern a ene ne DC ba ye force say ye sisi ya Sam George ombo modern no be bibi mfa ho man eno ombo modern a saniama mienu miensan ye ekoso yi ombo modern ombo omehwe no ontu ho na mo man oni DC ni nyina. Okay, all right, medase enti mama yen kwa yenim kakra mama obaba komra na mene nkasa na yen nante sweetie ati sen yes adom ayo ye fro sen stem gifty awule anti gifty what na area how many years ni more than 25 years ni ambe wale wa mi hum ta situation bi da na minim de ekoso ade no so start more than 1 month ni na baby am ye dokunkuru am ko a gese misisa nso no de bia am ye dokun meko na muche ni munyina afo gese misisa nso no man baby a onua dokun no gese misisa nso no muche ni man sana mi de dokun na sisu mi de ade atum asisu meko aba na asan ye ma na ye sire aban se ombedin buaye na baby a ye ko ni de enye kura. All right, anti gifty me da se pa say o sha baby a ye duru sisi e aha is what looks like a garden. A garden and I so say Shesani and no FC assassin ama a Thai garden and it's strange Osha and you say na hat here crowd me buy baby side but why not here mama not here no what 2 point me buy na our hanum anti bra na me wonso te ban hanum ati say ayo okay inti ha na you say na hat da bi o nsi oni ma ha masa yen no ye hasa yen ndi ji saban ba mu aye no hwe adekuru e ma nsi no ba say ma ye panche wa. All right, medase enti this is the situation and na amade no aye enye normal because kabeka so e be a pipe be na pipe ana so bibisa but e sha se enche busumi mienu kra endru ye enti ama situation no aye hu kakra obaba komra na fe enko ye nante ne enko anti sen eye o papa ye fra o sen ye fra me Agnes kwa o anti agi bacho bomi nkomo onso atra how many years matra ha no ha na ye wo me sesi ami wo 55 years mi wa ha aha isio bia isio to a esane ye boy ya kase wo na obi ba so beto asase aso ope me pe enkwa ho na one omu ton san isase ma wo mpo omu wo nsuo anu kura ye ton sase ma wo mu wo nsuo anu but ye no dia ye ni problem bia wa ha esanse nsuo no to ana sane esanse ye wo people so na so be ye se busu miensan na nsuo yi start fifi wo mantemu ha nyina kire se ye da kura ye ntumi na yes is doctor any gravos SCC bad would the gravo no crack go na say would the CC ho cra de bechi no na gravo ni nyina asana ne biom. Okay, me anti agi me no beto aso enti ma me hwe ima ye hwe sa situation ni won hu say ensuo no e na afi asase na se se na ensuo no aye wo dan no ase wo hwe dan na se a ensuo e na efri dan na se nyina eba no enti we e hwe ase nche yo say ye mabosome ana bosome mienu ana bosome nsia ebeto so a say dan yesu we entimi nyina ne na to bio so that is how the situation is anti agi brana me no nto aso ma me ba ho aha anti to aso ma me enti ama sesi anu hwe aha nso wa hu ensuo no ena efi edan na se no anti agi to aso ma me enti aya sa no nkwada bia ntumi pie ndi agro ye ha nyina ya ateche ebubu ye niama esei eniama ye dan nyina ebubu sesi a ye fa baby kura ye ntumi enanti sane o se wu nanti nti ye sre oban no ni DC no
se omo be boa yen na omo hu ye mabo na ye dan ni nyina ebubu wa ha sei ebubu ohwa kwai ni su nyina basa ye ka se nsuo na eto na so enya nsuo asam ni ohwa lore kwai ni so a rough road no sesi ani nyina asei nti ya sere aban no ani DC no se omo ayen na ombe ka bibi fa ho efa mayen na yentumi nya asundwe na ye ni asundwe ye da kura yentumi na esa se ye dwe ye nuanu mu a hwese ne dan na epapa ise nu na epia na akobubu na akokum bi nti ye sere aban no ani DC no na omutumi enya bi fa ho mayen masema no me da se papa so we will move asam so omomra ema this is the situation any issue na every kind so ama waha and so aka say be bra me no kasa ma say very Margaret antima bi try ha no pay crap ampa me say me sorry ya me di me sorry ya na me pie no me patri ya pa ma me bo form anope ya do say honum na ya green e wo form honum ni na okay me da say papa anti magi enti ya wa ha yemra ha on efie bi wa ha yenkonko hwe senia situation no eti bum ye fi hanum a na ye ko efie ye beba ho why ye beba ho enti mo ma hwe the situation here ewo efie ha ye wo afienya ye say I have boys aha ye say ha boys aha and the people's forum efi ede ebrewo stay with us on Facebook for comment to hona fe yenjibre na so we will go for a quick break on TV na yasanso aba stay with us the people's forum and aguso a wo hwe ye ba okay but momra na yenhwe yima bra na yenhwe hanum yeah sania ahanum de atini but one na tifia wona wote ha bra ahana wote me patron na nyese na hate me patron de bi me betre ha 25 years ne na nyese ya na ete nti 3 months going na asha senti ya kasa nsuo na eto na ye na nso ye behwe no na enye nsuo no nti ya sram mo ye bibi mfa ho mai how ben de abre mo amutifia oh ye ntumi kura ma ye da ye nda nse ya dwidwi o se ekọ foundation mo se ekọ dana se nti dem akata mattress na da from no afọ soki nti ya sram mo ye bibi mfa ho mai inside ho nti ya sram na da so no afọ bra o window ni won ati say wo dem ho said ya ha na awa afọ no sana inside nti me mattress na everyday bia me hata everyday bia wura inside wo wuti ahompo afom na yenyu na yenyu nti wona nwa wuti say sound wo dynasty nti esere mu ye bibi mbuaye ansha wansha bedi endem me won bank to a musa nti e pamucho okay all right me that say nti omanfo a wo afie kuma ne afienya ene no mo twetwen enkomo no yenhwe mama yenko ni sei na yentwetwen enkomo ma bra exercise pa chonya mi na domo okay e fro sen e fe mi root ki se anti root pa ma pa exercise wa ha enya kra ne ko so no yesro say ye dan no babubu enti mu de mu ma yenko o ti ha ba bi on mi fie ani okay yenko fie ho ne yenko yes yenko fie ho ne yenko he ya bebe ya chichi nam hwe da bia ye soro agi say se nsuo no
ansana yetimi ayeduma muchi anu na nso nso atare mu saa o wa hwe se we enu a ma me bi fi kwan ho na oba o se adware nsuo nso wa hwe we se we adware nsuo ye kwa anim no ma me bi nua omo ofie ha nso ye ti fam pa from na efi form and just out and I'm not saying yes sir etu sir na wa chi wo ye na gya na aduma gi se utwa so na nsuo no ye we kakra na wa tua so enya agro wo de ye nkwa anim okay yankwa ni hwe aha no ya fili ni gravel no ya fili no more na nsuo no eba na se na se am de gravel wa fili ha gravel 2 truck na edi bae ya fili ni gravel 2 truck na wo de abegu ha nso si la hwe hwe amani aye hu de wo de ye nkwa fie ba ko so wa ha amani aye hu wa afie nya no enti ye tra ban se omu fa hu adwene maye omu fa hu adwene maye me fie enti wo de hwe aha no hwe sa de nsuo no epue o form ha Brian ko like I say baby en nam no this say the plywood no to ho ansa ya nanti so ansa na ya aduane wa hwe ha enti enura ma me bi free kwan no ho baaye na o se dware nsuo na ehwe gu ho me se wa be hwe hwe fie ha no nyina no na say ahai yi ma hwe ha just nsuo no hwe dan no nyina ya fom nsuo no hwe dan no ho ha hwe dan no ho who so be back in Sia go home. And so na every form and I said that now we are near danger. Say danger, who da over me ada. Who dey mean that? So baby and so no afia na trea. And I'm afia nyina ya teche sa no. Yeah, that way me wom no watu. Also ontimi tran ade che obe na apuye. Okita nkwada. Enti watu odan no mu ontimi tran. Hwe fie no mu ni nyina hwe ne yae we akwa bra na me ne me ma no san so ka se bi anti me da se good morning your friend saying my name is Solomon Totime Oba Solo also atra area how many years me ba fie nya ha 75 boys she had on me try me who will be that boys ha yes from 75 to 2024 how many years as a chepa chepa na so me over 40 years every way me David I want pa we be seen that now when na yes ban say ye pa no che say ye dem a ombuaye because we akora omuntimi di agro from the wenya afienya road bridge nu ani kwani nyina say is destroying properties and lives into your panichel. Where do you who are having your way say yeah bisa say your mufia now excuse me to say we chinu papa no so mekanisa your panichel your slab any DC especially on ba no be boye your mekanu okay but aside Mama Sam Kododo Sam Kofado because when na efi ha be kododo anu asai enti ka no entimi nko enti wa hwe se obefi ha se kododo obi yare na ko hospital ho na hospital ka se wo this e wo fa doimu we se ya ho na je se yeyi ensuo na esi fam eba na mo kwan no so enye kwan no so nye do we nyanye aha so nye ya ko wu ana da ni na yewu aya nkola no so na enye wo mo enye haye because ye kwa na enye uko na kwa ko wo beduro no na kola ne wa na ma mi no ahye ni kwa enye haye ito mumbra na ye pa wo mu cha yo mumbra no mbe ye bi this la sebi na ma no ya de enye ni president ne wo so ya de oboy wo ba ito mumbra ye pa ni chew this ni we nana do ye sile na nka so mumbra no be boa ye na sese amani aye fam wa hasenu
ye panicho ye papa na na do dan kwakufa do yes le na nkasa ombra no be boy na se na ye fa mu die afenya ko ni nyina ye nteche ayi ye tumi ye man tumi pie ye tumi ko school se aye bre ye hu nti ombra no be boy se na anima ye fa mu anu ha ya adwin pan tie pa na cha ombra no be boy okay me do assemblyman so me bi sa no se o assembly ho no se o de ato the floor of the assembly o ma discuss our assembly ho no ma edien and the district chief executive no anamaba na watu enkanka de afa ekwan no ho because no say nsuo ni de e sha say enche bra ekwan no eti say dodo wapan bi a na ma wo me manyina ho ni nyekura ukwa na yika ni ma yes gugugugu na unyi senu ko na asai enti mu bua yesre mu amaya pinfo no ye bre pa ye bre mu o san nyimbi mo ebi wo mu aya de open okay enti mama yanko we have few minutes left enti mama yanko kwan no so eso na fi yanko hwe mehu adan na chi mehu yeah enti aside nsuo no efi efamo eba no womo other major concern womo ekwan enti kwan ni de eda ha ya enti ya de nkomo no ebekọ ekwan no so na fe ya ko hwese ne ekwan no so eti but osha it's serious osha senia efamo aye hwese ne ahanuma ya serious assemblyman wa ha mene no ebekasa yibra mene assemblyman ebekasa na fe yahwe dia esi osha ha ise ya osha ensuo nisi asase nase edan nase eba no o che so bi ka se ne dan mu mattress o da so kwa o fam no mattress na afọ anapa bi ali so yi mattress no ebe hata esan nia ekoso ma mattress no so because adi be sana na nsuo akomu enti da bia ewia so ni wa obe hata na mo anyunyu nsuo na enti no obi ba ya chie ya jwari nsuo na ya hwe abo ele mi sa onko hwe aselo kwanu le kwa ha nsuo no we ka se pipe na pipe nsuo enye pipe eye nsuo na every form enti yes government omu na mu wa enikase enti omu ba hu ni omu ya ye hu betoye enye sa nipa be hwiri nkwa wa hwe fa ha sa akodu lori kwan ho nti ye dru ho amiri e mame no enu a obe pue ofi ho say dware nsuo mi say na dware nsuo ahi na e be hwe agusa na nsuo na everything wa fam okay enti ya ka say ye dru ekwan no ho yadu ekwan no ho say nsuo no atene afi inside ho emu ha afi aba ekwan no ho nti yenhwe senia eto a omafo adwadifo so wa hanuma wo mu edu mu da ema look say awa gota no mu a anka lorry kwan no so na ebekọ gota ni ho a anka lorry kwan no na ase enu amami na otan ade wa ha no ona oba ya fie say ya hwe dware nsuo nsu na enye dware nsuo okay me gidi say nsuo na ta ho na nsuo na ta na say efifem okay obani bra sa nsuo so kan bi e fro sen ya me set asamwa mi wa fie nya retry area okay ye ni ka ye da adomfo asem ye da ma sese mo ba na ye di asidan so ma ye afie nya retry area awa assembly ma wana bu abib se watumi atu sa we hu na mo hwe kwa ye na so a mo hwe enye yize mimi wo Jerusalem retry area ba be do Jerusalem na hu be bi pa assembly ma ni mi amini na corrans more than about 4 times nsuo to ana wo hwe ba bia nsuo yiri fa nipa ti abesere se sisi ano eye disi oya dai ene ayesere papa wana bu ye papa
Akufuado. So ne dey we na form show no. Form show na and this aka na baba ekwan ni akwa ni mu nyina akwa dwemu akwa na abi o ma titi dota ama no. Enti we individual na yi gata we ya nam ha no ma efo. Dizezi asra papa Akufuado. Eni edisi woni ngo bram ze. Omo mabua na asamre man we to wa na mo wa. Eni Jerusalem ye with the same problem on. Eti ya da Adom fo nso asesa mo ba mo cover we. Okay. Now am mining in hu. Dia ekoso. Ewa ena oba anyem kura no okwa ondumi awo ka na ne bawu. Okay. I'm told say gata ya da here efam so no enam epani ena otu gata na opani atan boko efam say Abdul Rauf Ibrahim. Rauf. Yeah. What now how many years? Oh, more than 30 years. More than 30 years. In sure you FIFA mobile. And think I ever quite sure what gata. What will be happen? Oh, me who be happen to cry because not time I start here no. Abami nkete na kwaso kwan no anu na tu kwan na munamusa ana mi su mi shop ni me wo se no ye timi tina area biom ana mi organize na yetu gota no titi anu musa ko she oda gota no man sana e kwa no da ho ba so bo se kwa no sida munamuna wo Sese yenyamwa na abaino ya pamosona amu mina mu bele bibi ma ya sa enye area no kwankwa na be pro e ba ataki ka kwa no so kan atutu kan no se nyina ko Ikini awo hanu ni yenyamwa ya pamuta pa ana mo kwan no so everything oh kwani there is very bad kwani so that it is so na sa banu se say west kwani say na say more nti ya pa banu chona ombo na ombe bibi ma e wo kwani mi da se enti o sha ima ya hwe manim ha so ekwan no won ka say won mo beye kwan pato me ba so mo ka so mo beye kwan no kwa e say mo deal with this situation ensuo ena enam so no ensuo we ye ensuo ena efifama enam ekwan no we no so na menam enso so ensuo a enam okay that's not if I say maybe the Thomas Crab okay what now you how many years 40 years ni okay me wa hache na yewu we bida na niam akoso wa ha no enye nti mun kan tire matumi aba hai ene mo ba amre bi mo ba do we yakwan no so mo be kan ye hu hwe we so amabai mo be ye kan ese hu action because o be ye bibi normal so bu nsu problem enra na mbetutu me be ye sa we yi enra na me be ye sa we yi we say eba be se pipe bi apa asori dan na nimo uko ye fie ho no so a ye fie ho no ma enje kura uko ye fie ho no ma enje kura aya bia dakuru bia da ho na edan kura asinke na e na asori meni gospel miracle church okay itino ni akoso no we aye kan ye beka je obi wu ansa abaya sori enu so mo ye Oma ya say yes citizen. Nsi ye na le to aba. But ye no mani bia ye ne say as ye politics sin nchen. Ni agire oman no ho. Oman no ahu hia ye. Say party no. Si anya sa enkoso. Ya ye we a enkoso. Nti ye srepa momo modern pa na oman peyin no onti no mere. Because ye baby baako ye nyina na ye oman ma. Nti ye oman ma na omutumi ti o mani be hwe ya ene ye yutu no ye be sore ye sore so a obi obeba bia no ene e be fie ha nyina sai ye fie ni nyina sai ye tumi ye hwe ye fie ni nyina sai ye fie ni nyina sai nti ye srapa mo be hwe omuntu na mo no mo so ma ya ugbe hu obeka se pipe eye pipe o eye nsu efifem eyesu a efifem nti yesrepa mumla na mume ommehe mabai mumo omanpai na so nti okay no ommehe assembly man wa ya mamene assembly man honorable Habib entwetwe enkomo honorable nirika mamema wa ipo ya boko de ya boko okay situation no eye ne omanfo na kasa but we there
I mean who be that. It's good say oton safre yen say emra because we did say o pass maka che Nyankopon a e na uka gun fra mem enti ya bai anamonto ebekoso. Tell us the genesis or how you know. No, thank you very much. Michuni nya papa enti be bonus ah. Ala yes yeah. Situation where they me to is born and bred here for almost 50 years now. This is the first time and we na hear me first time me who we be were boyish because boyish dey nyina ya ha ne yanyi se bibisa wo ha anka yebehu but it's a strange thing, a surprise here. The first time me say a pipe, so we brought all kind of ideas which it can be. Sometimes we thought that a obi manhole and now wastewater and now yes and that's our mind. People are complaining, taxi drivers, tipper drivers, car owners, almost people channel their pipeline anyway to Kwanu, so I have to come in. Mabanu them from look of things, my say is not true. It's not based on that. And to the first day, no me whom my friend me, yeah papa, the honorable MP, honorable Samonate George, and to catch them say, member as a situation, so that I forwarded it to him. Really, from there, my home, yeah, DC issue. Then I told him about the whole situation. But see, I should be on the ground and see what the necessary action. And you know, my friend, the EPA for any Ghana water for Omuba, they fetch some of the water from the our assassins and you know almost to come test it so that they will bring the result. Omuko testing say a form in so and I pipe in so say pipe in so then they will see where they will trace and see where the fault is. So about 3 days ago we are waiting for the outfit. So the environmental officers too from the assembly, then they said they will be here coming Monday to come and have a look of the situation. So for now, based on what we all witness, the communication will call the house of the assembly. From there, then we will take it to our MP too. You know, mostly the MP will put pressure to the necessary officers, authorities, so that they will come as early as possible and attend to the situation. Until we are on it. So apart from that, we have a yeah. And who has 7% as the assemblyman. And I'm about especially on the floor of the assembly. Oh, you see, most of the road aspect is beyond the assembly. Sometimes you raise it within the assembly, and then the assembly doesn't have capacity to fix a highway or urban road, but we put it before them. We are working on it. At the end of the day, you know, road problem is not only in Nugu Pampra, cut across everywhere. It's a major challenge where everybody is yeah. Some time back, we were here with our MP, with the Ghana Highway Authority officers and the minister himself. We went around, cut across the whole constituency, not only Afienya, precisely. We tore Afienya Dowenya Road. We tore Afienya Dowenya Road. We tore Jerusalem Road. We tore Afutu Kope Road. We tore Dodua Mobole Road. We tore Ochebeluku Road. We tore all this road to capture it with the the Ghana Highway Authority officers, with our MP, and then we forwarded all those things. But you know, though we are not in a year of road. Another year we're a year of road. Year of road was last year or last year. We are last year, so we are waiting. Maybe they started from somewhere. They will definitely come to our aid. All right. Maybe once the Honorable Habib, the Honorable Assemblyman for Afienya electoral area. And the TV so no
yeah, the basic here, but we still have some 15 minutes on radio. And now, mom, share with TV soon. I say the people saw an Adom na watch.